Ženturača se nešto naljutila na me, ama ne da se rukom dofatiti, jel ne daš, ne dam. Dobro, uzmem šlajpek i pare u džep i pravo tamo će rade one ženske, one prezobrazne. Pitam jednu, reko, koliko košta taj posao s tobom, mislim da se nas dvoje. Kaže ona 100 euro. Mora koja si normalna bona, pa za te pare mogu kravu kupiti. A kaže kupi ako ćete s njom biti bolji. A što me zajebaju. Kad pomenu kravu, moja se šarava ove godine obliznila, mašala. Rodila dvoje, jedno crveno, a drugo crno tele. I odveo ih ja na pijacu da ih prodam, a što ti je naš čovjek zaguljen, to nema. Priđe jedan, kaže, pošto ti je ovo crveno, rekoh mu ja. Kaže, vala, i nije ti nešto. A koliko je ovo crno, kazah ja, kaže, pa nije ni ono nešto. Rekao, slušaj Jarane, jedno moje šarave na kamionu, pa ti, brate, sebi napravi kako hoćeš, nemoj mene ovdje zajebavati. Ja sam bila na svojoj šaravi i pjesmu posvetio. Kaže mi, babo, jesi ti blentav? Rekao, jesam, vala, i uvijek sam bio mimo svijeta. Kako neću? Kad su moji roditelji bili na vjenčanju, otac je imao 20, majka 18, a ja 2 godine. Inače, rodio sam se ko car, na carski rez. Kad sam se trebao roditi, u kući je nestalo struje, pa je doktor zamolio mog starijeg brata, hajde sine, pridrži svjetlo dok se mama porodi. I kad me doktor izvukao i udario po guzici da zaplačem, moj burazer je rekao, udri ga još doktore, što se zavlači tamo gdje ne treba. Kažu da me je doktor izvukao za nos i otad me mnogi vuku za nos, zato mi je i toliki, mislim, nos. Šta sam još zaboravio? Znak u horoskopu, naprijed strijelac, pozadi djevica. Prve riječi izgovorio sam u zoološkom vrtu kad sam vidio majmuna, rekao sam tata. Prvi šamar dobio sam kad se moj stariji burazer oženio, pošto smo svi spavali zajedno jedno večer, govori njegova žena, izete, mogli bi sad šta i uraditi. Kaže on, ne moremo bona, nisu još djeca zaspala. Nakon nekog vremena javljam se ja, rekao buraz, sad moreš, zaspala su djeca. I naravno dobijem šamar. Vrlo rano su me odbili odsjice, pa sam ostao željan i sad ponekad zapjevam pjesmu. Koliki sam, još volim da sisam, još se odrekao nisam. Imam 3 životna pravila, volim pit, volim jest, kad svi rade, ja volim sjest. Prvu ljubav upoznao sam u 5. razredu osnovne škole, tada sam imao 17 godina. Jebi ga, ja sam u svaki razred išao po 2 godine da utvrdim gradivo. U 8. razredu, kad sam polagao završni ispit, u komisiji bolan sve njihovi, samo jedan naš. Kako ja odgovaram, svi se krste, samo onaj naš viče, Ismete, Allaha ti ne seri. Sad u ova kokuzna vremena uvijek se sjetim, pita učiteljica Vebiju, kaže, ako u jednom džepu od pantalona pronađeš 10 maraka, a u drugom 15 maraka, šta to znači? I kaže on, to znači da sam obukao nečije tuđe pantalone. Nikad nije imao para, sreo ga jedne prilike, sav sretan, rekao, šta ti je bolan, što si toliko radostan, kaže, poskupio tramvaj. Pa rekao, hajvanu, zar je to vijest za radovanje? Kaže, jes burazeru, znaš li ti koliko ja sad para više uštedim kad se pješce vraćam kući? Drugi put učili mi slova, kaže učiteljica, djeco, danas učimo slovo K. Zna li neko neki primjer? Vehbija digo ruku ko delegat u skupštini. Govori ona, ne, ti nećeš Vehbija, još nisam razgovarala s tvojim ocem ni za ono slovo P. Kakav smo mi razred bili, držali smo sve rekorde, republički rekord u broju izostanaka, kantonalni rekord u pušenju jedne cigare, rekordan broj isključenja, 3 smjene direktora, 2 infarkta i 1 moždani udar razrednice. Prolazilo tako vrijeme, odrastao ja, nevinost sam izgubio kao vrlo mlad u 35. godini. Spopala me jedna raspuštenca pa me skinula i stalno viče unutra, vani, stavi, vadi. Rekao, jebe mu oca ako ti znaš šta hoćeš, daj odluči se ženska glavo. Od mene je još gori bio moj Jaran Zuhdija, on je prvi put spavao sa ženskom kad je imao 50 godina. I od velikog uzbuđenja spuca ga infarkt i umri. Davdiš ti posle Bojan Belaja, 4 dana smo ga mazali raznim kremama.
da mu skinemo osmijeh s lica, a tek 7. dan smo uspjeli zatvoriti sanduk kako bi ga mogli sahraniti. Te godine je kod nas došla neka Šveđanka i ja odmah krenuo u napad. Ufatim je za one dječje igračke, pa pritiskam one vrhove. Pita ona, šta to ti radiš? Rekao, pritiskam zvonce. Što? Rekao, ima jedan dolje što hoće da uđe. Vidim ja, nije njoj mrsko. Rekao, hajmo malo vamo u šumu da ti pokažem bosanski. I povalio ja nju, pa radim one stvari. Ja joj objašnjavam, rekao, ovo što nas dvoje sad radimo, to se kod nas u Bosni zove sendvič. Kaže ona, ovo se i kod nas zove sendvič, samo što mi stavljamo puno više mesa. A kako me spusti, nećeš, mislim se, ne dam ja da se onama Bosancima loše priča, pa jope navalim, kad sam završio vičem, finish, kaže ona, no finish. Ama pokazat ću ti ja, mislim se, pa jope olžeži, pitam jope, jel finish, kaže ona, no finish, švediš. To ona meni objašnjava da nije Finkinja, nego Šveđanka. Što je gadno kad ne znaš te jezike, maje. Kad pomenu jezike, najmije šega bilo, kaže, govori jedan naš Bosanac nekom Švabi. Hej, jarane, kaj gori ti sako, vi će Švabo vas? Kaže, nije bolan vas, samo taj desni rukav ti se zapalio. Kad pomenu jezike, iz Amerike im se javio Jaran Samir i poslao pjesmu kako i oni gore imaju problema s tim jezikom. Dobra pjesma, ba nju će otpjevat poznati Avazlija. On je dosad snimio pjesme mnoge, a najveći njegov hit je pjesma Još i danas čuju ti se noge. Neki dan pita mene Vebija, kaže, Ismete, koji broj cipela ti nosiš? Rekao, 42. Kaže, smrde ti noge ko da nosiš 45. Rekao, Jarane, to je zato što su mi noge mrtve umorne. Kaže, vala kako bazde, ko da su ti mrtve od prošle godine. A je stvarno, ja, kad meni dođu kakvi dosadni gosti, ja samo skinem papuče i ostanem u čarapama za 5 minuta svak svojoj kući. A sad da čujemo tu pjesmu. Neke pjesme mogu biti uvredljive. Kažu, došao u Bosnu na junak iz onih crtanih romana Zagor, da bije pjevačicu što pjeva pjesmu Zvijezda tjera mjeseca. Pa ga pitali šta ti smeta u toj pjesmi, kaže, smeta mi kraj. Zvijezda tjera mjeseca, Zagoru ga zatjera. Se smija, evo. Kad pomenu Ameriku, Vehbin Burazer Spahija dugo radi gore i strašno je bogat, pa ima puno para, a Davdi Šege dok je bio vamo, prijavi se on u svom selu da bude policajac. I prime ga ba. Kad je došao na posao, kaže mu onaj komandir, hajde Spahija da potpišeš ugovor. Kaže on, ja sam bogam nepismen, ne znam ti ja pisat. Pa kao ne možeš biti policajac kad ne znaš pisati. I on se naljuti, ode u Ameriku i zaradi silne pare. Jedan dan došao direktor neke velike banke, kaže, mi ćemo vam dati najbolje uvjete štednje, samo potpišite ugovor. Kaže on, ja sam nepismen bar. Onaj se čovjek zaprepastio, pa kaže, čovječe Božji, šta bi ti tek bio da si pismen? Kaže Spaja, a bio bi policajac u svom selu. I kad se sjetim, ja i on smo skupa cure ganjali, a gledaj sad, što ti je pusta mladost, sa koliko sam žena bio i koliko smo kreveta slomili. Fabrike namještaja su moj rođendan slavile ko svoj najveći praznik. A onda me stigoše godine, kad sam se htio žent, pitaju me Jarani, hoćeš li praviti slavlje? Erko moj Jarane, ko još pravi streljanu zbog jednog gađanja mjesečno. I žena nezadovoljna viče, ti si Ismete ko slika, gore portret, dolje mrtva priroda. Viče Jaranci, kaže, moj Ismet je postao mjesečar. Što, hoda u snu? A majok, kaže, nego mi prilazi jednom mjesečno. Ljudi moji, jest to prezobrazno, išli ja i ona na izlet na roštiljadu, viče me, ja rekao, makni to dupe, veće ti je od roštilja. Kad smo se vratili kući, viče me, ja rekao, ženo, hojmo buna, šta god rad. Kaže ona, ne mogu ja paliti roštilj radi jednog malog čevapčića. Samo me podjebava bol. Bili na pecanju pa se ja skinuo samo ugače, viče ona, obut se jadan, rekli su da ovdje riba hoće nacrva, a ti tako gologus. Baksus bolan, otišli ja i ona i naš mali sin u grad, pa na trafici mali ugled one higijenske gumice.
Pita mene, kaže, tata, zašto na ovoj kutiji piše broj 3? Reko, sine, to je za srednjoškolce, petak, subota i nedelja. A što na ovoj drugoj kutiji piše broj 6? Reko, sine, to je za studente, ponedeljak, utorak, srijeda, po 2 puta. Viče mali, a vidi tata, na ovoj piše broj 12, za koga je to? Kaže, moja žena, to je, sine, za tvog tatu. Januar, februar, mart, april i tako dalje. Samo me bolan bruka pred djetetom. Ja imam Jerana Mehdiju, on je zbog tih stvari išao kod psihijatra. Kaže, jedno večer govori mu žena, znaš li ti, otkad sam ja bila kod psihijatra, nikad me više glava nije zaboljela. Ja samo stanem pred ogledalo i kažem, ne boli me glava, ne boli me glava i odmah mi prestane. Možda bi ti mogu otići zbog ovoga što nema želje da spavaš sa mnom. I otišao on, vratio se navečer, legli, navalio on na ženu ko mutav na telefon, pa ne pušta. Pita ona, bil mogu još jednom, kaže, sačkaj, samo da odem u kupatlo. Vrat se i opet navalio, ama bolje nego prvi put. Pita ona, moraš li bolan još jednom, kaže, samo da odem do kupatla. Ode on, provjeri ona u kupatlo da vidi šta radi, kad on stoji ispred ogledala i govori, ona nije moja žena, ona nije moja žena. Je dobra recepta, što ti naučnjaci neće izmisliti, nego nisam ti ovo pričao. Počeli u kući svi da me lažu, te ja kupim onaj detektor laži, donesem ga kući da ga isprobam. Ujutro se žena vratila iz Kitnje, pita me, reko, gdje si ti bila? Kaže, bila sam kod Jerance Mirhe, zapišta onaj detektor. Ama znam ja da laže i bez njega, jer sam ja svu noć bio kod te njene Jerance Mirhe. Dođe mali iz škole, šta si danas dobio? Kaže, 5. Opet zapišta onaj detektor, govori šta si dobio? Kaže, 1. Reko, kako te bolan nije stid? Kako te nije stid? Haj što lažeš majku, a što lažeš mene, ja sam ti otac. Ja kad zapišta onaj detektor, uši otpadaju. Tješim se, ja reku, sigurno je u kvaru ta sprava, a ne smijem ženi ništa reći, glavu bi mi razbila. Odavno ja sumnjam, bolan, da nešto nije u redu. Jednu večer vratio se ja kasno kući, viče ona, hvala Bogu da si došao, bila sam se strašno prepala jer radio je javio da je neka budala upala u jezero, pa ja pomislih da nisi ti. Reko, ne boj se, ženo, nego odoh ja, reko, malo na balkon da se odmorim. Izađem ja da zapalim cigaru, gledam na balkonu stoje 3 vreće. Šta je ovo, ženo? Kad je poslala majka sa sela. Udarim ja onu jednu vreću nogom, kad izvreće, a reko, Jan je postala, hvala ti punice. Udarim drugu vreću kad čujem, reko, kokoške, hvala punice. Udarim treću vreću nogom, tišina. Udarim drugi put, kad izvreće, viče, ako je tišina, onda je krompir. Pusti, bolan. Kad je trebalo da rodi ovog malog, pa je meni nešto žao, rasplakao se ja. A ona me tješi, a nemoj, kaže, Ismete, plakat, nisi ti za ovo ništa kriv. Išao ja u petak u džamiju, hodža govori o braku, kaže, ima ljudi koji se boje svoje žena. Evo, ko se plaši svoje žene, nek ustane. Svi ustadoše, samo ja sjedim. Viče on, bravo, nek ima neki hrabar, ti se ne plašiš svoje žene. Ama reko, ja šta nego plaši moj efendija, nego kako ti nju pomenu, meni se noge osjekoše od straha, pa ne mogu ustati. Šta je ona, bolan, meni radila? Kad smo bili na moru, kaže, Ismete, nećemo jesti u hotelu, skupo je, nego da bismo uštedili, ješćemo u gradu, svaki dan samo kiflu.